Bonjour à tout le monde, bonsoir aussi à tout le monde. No kala kawnir ɗon hara min hiwri ko min salmini on inde assistance humanitaire d'urgence ara eɗen hewti ka laɓtani ga no tinirɗon ni ko enen e ɓe neniraɓe men ɗo wondi ara ɓe ko yembere woni ko ittuɗen ɓe adduɗen ɓe ko laɓtani mawɗo labɓe ɗo fi ñawdigu maɓɓe ara noon e annitinay ko koyngal ma ko koyɗe woni ɓe muusude ɓe mari e barmeji tiiɗuɗi ka koyɗe maɓɓe aray on yii mbodoji weeɓitanoɗi ɗin ka tawata ɓe fesude fota e tippude e ande e museni ɗi ɓe wondi e muɗum aray ko ɗum ɓay ONG assistance humanitaire d'urgence woni ko e hendi on vidéo tawde yen hittinki san fi yen adduɓe ka laɓtani daren no ɓe ñawdire aray en addiɓe ka laɓtani ga en déplace o to ɓe hewti ga e fi no ñawdigu maɓɓe ɗum waɗire. Alhamdulillah rabbil alamina, on a fait tous les bilans nécessaires qu'il faut. Aray médecin ɓe ɓen waɗi radiographie on aray ko yaltiti e radio on ɓe holli wonde koyngal maɓɓe ngal ko mangal taƴe haray ko ɗum ɗon woni solution on par ce que no ɓe holliri noon ko radio ƴiyal ngal woni ko heeɓi ella ƴiyal ngal kadi woni atteint donc ɓe wawata seppirde ngal ɗon koyngal ko ma taƴe haray en tentidi e ɓeyngol nden fof avec notre maman elle est consentante fi ko fewti noon par ce que kamɓe tigi ɓe wonde e soñdia e muusendi fota haray ko ɗum waɗi hande iɗen wontidi e maɓɓe ɗo fi ko fewti ɗimmuraɗi e waɗi yeru dépense ji goo haa ka wawɗen ɗon e inde ONG assistance humanitaire d'urgence on kono hara en hewti à un niveau tel que tawata ma hu en faabo e jama moƴƴa fondo en fi yo ɗum wawa newade fino ɓeɗo hettira cellal maɓɓe ngal haray en andintina e wonde mi arta e joni fi ko fewti ɗo situation hôpital on rapidement je vais faire sortir tout ce qu'il faut aray en andintinay ɓe waɗi radiographie on en tindi e médecin ɓe ɓen ga ko honno ɓe waɗirta golle ɗen ɓe holli en golle maɓɓe ɗen kamɓe du côté interne ça peut aller jusqu'à 4 millions ɗum ɗon c'est l'intervention aray ɓe holli ɗum ɗon aray nder ɗum ɗon ɓe holli kitno toon kit certainement ka jargon maɓɓe fi ko ɓe wawata heɓilorde avant de rentrer dans le bloc ɗum ɗon ko 650 000 aray no takki e ɗum fi e hospitalisation maɓɓe on wallingol ɓe ga ha ɓen gayna dikkude ça c'est à 230 000 aray tigi tigi on ɗum ɗon fof comptabiliser ɗen ça peut aller jusqu'à 880 000 fi ko fewti en première partie ɗon aray noon no woodi lekkele sodeteɗe ɓe woni ko ɓe windani en en ordonnance on est parti pour acheter les médicaments ou voir si réellement combien ça va nous coûter aray ko ɗen lekkele woni ɗo ka carnet ɗo aray ɗum ɗon fof woni ko ɓe holli ko ɓe ɗum ɗo ko nécessaire parce que ma ɗum ɗo naatide muɗum ka bloc pour l'intervention ça va nous coûter jusqu'à 1 million 200 et quelques mille selon ko landiɗen kon ka pharmacie aray ɗum ɗon si tawi heɓike wattike e ko holluɗen ɗa 880 000 aray fo mum ça peut aller à 7 millions 696 000 7 millions 696 000 à l'heure qu'on est on peut dire qu'on n'a pas eu les moyens d'abord fi ko fewti intervention ɗo ma fi ko fewti o dépense ɗo fof mais c'est très clair il nous faut ce montant là are noon ɗen andi kadi hay so en heeɓi o montant ɗo intervention waɗama ɓe amputi koyngal ngal ɗen andi ordonnance ji goo aroye ɓaawo sodeteɗo lekkele pour stabiliser la maman cellal maɓɓe nga e ko nandita sifa muɗum ɗum ɗon ara haali ɗum ɗon hewto e sewti kadi haray en huuɓa e faabu kono cela veut dire ça peut aller au-delà de 7 millions, ça peut atteindre 8 millions, 9 millions, 10 millions, on ne sait jamais. Donc, combien ça va nous coûter après. Mais c'est clair, 7 millions 696 000 pour l'amputation de cette jambe. Tingal koyngal do yo taƴe. Ara ko ɗum woni ko huuɗen, toriɗen, landiɗen faabo e ballal e partenaire men ɓen fof à tous les niveaux. To ɓe wowi wallirde noon ɓe wallira en noon e ngal kadi fino ɓeɗo hettira cellal maɓɓe ngal. Ara biro, ara ko ɗo woni ko fewdiɗen. haray woni ko mi waɗi ɗi démarche ji ɗo fof ɗe balɗe ɗo fof ɗo yiide meɗen jawra meɗen jolda e yeehi ka lab ka radio ɓe waɗi radio e waɗi analyse ji ɓe ndaari ƴiƴanɗan ɗum ɗon fof résultat mum yalti haray joni ko fi ko fewti e ñawdugol taƴugol koyngal ngal fino hettiron cellal mum ngal kono haray no mi holliri ɗo ni mbuɗɗi walaki ɗo ni haray ko ɗum waɗi sawi min wi yomin hewtu ka meɗen ga tinden woda ko weɓi tan ɗen ɗum ɗo jama moƴƴa fondo e marɓe feere fino ɓe wallitora e nani haray so tawi ɗon mari ko yewton onon kadi fi ko fewti cellal mol ngal no hettiron cellal mol ngal e musendi ndi wonduɗo nde muɗum haray ɗo wawi sifade yewton ou on faabo
e no gasano gasan jento siva be ambe kala no mari yumma mo nani dum don gasa sai fere mun no wodi o wawa walitade ko ma ko don do ko do yoni mi do musa aray min kadi sayi mi ari ko mon ono yeso bebe ko mi taw gilay dum do wadi hay goto ko kallan 50 mi wawanta joni hoore an jindude dabba ko mi nyama do kadi mi ari do mi jogaki mbu nani on ko mi taw ballal ngal heɓaki ta joni josi ko onon maaki joɓe waɗa joni aray ko torimi ɓe ko ballal yoɓe faabo en e fi kaalisi ko ñawdiren koye ngam ɓe aray miɗo toriɓe ɗum e wonde musede miɗo soñji aray kala waɗowo fi Allah e nelaɗo aray hiɗen torimo ballal aray ko ɗuma ɗum ko desiriti ɗo nani eyi aray ko cellal ɗum faala miɗo musede moƴƴo aray miɗo tori on jama on fof ballal e wallan min kadi ndi musedi ɗuyto e aray miɗo tori on eyi vous avez compris hein aray wonɓe sibude nini ko ni wonɗen landorde ballal fi no ɓeeɗo heɓira ko wawata ɓe do ñawdude heɓen no ɓeeɗo kamɓe hettira cellal maɓɓe ngal par ce que ɓe holliri ɗo ni ɓe soñji ɓe wonde musendi aray vraiment hiɗen huwi faabo e jama moƴƴa fonden fof fiye wawa heɓude e jawle landade ɗen ma hanude ɗen fi no ɓeeɗo ñawdire hetta cellal maɓɓe ngal haray eɗen tori Allah ballo nani voilà haray c'est un peu ça d'accord merci infiniment aray vraiment e weltanto ɗen holoy faamu partenaire ɓe e ballal maɓɓe no ɓe wowiri noon ɓe waɗiran en noon e ngal kadi e wiyen fi Allah hoti annabijo fino heɓiren ko heɓete kon fof aren ñawden ɓe neniraɓe meɗen ɗo kamɓe kadi ɓe hetta cellal maɓɓe ngal merci une fois encore de plus aray e dow bawgal Allah wawa e newade nani si Allah jaaɓi